day and welcome to another episode of Effer Talk. I'm Chryson de Beer and with me is my co-host Janine Fourie. Goeiedag en welkom. Today we're continuing our topic about parent involvement at Eversdal with the emphasis on academic support and our expectation from you as parent. Tydens die inligtingsaande het u gehoor dat daar 'n groot fokus op ouerbetrokkenheid gaan wees hierdie jaar. Vandag gesels ons met twee van ons departementshoofde, Janine Fourie en Louise Koen, spesifiek oor ons verwagtinge vir akademie. Yes, we would also like to tell you a bit more about an exciting new project at our school that we will be calling Drives, which will integrate a lot of aspects about our school, parenting, growing up, and the development of our children. Welcome, Eloise. Much is written about the giving or not giving of homework. This topic has resulted in many debates and arguments. In many parts of the world, learners are given no homework. Despite this approach, these countries' learners are extremely well equipped when they, as youngsters, enter the adult world. The flip side could also be true. What we at Eversdal are seeing is the golden thread in all of this is the parent engagement. Louise, will you start off by telling us more about what the Drives entails and where this idea was born? Thank you, Janine. I'm very excited to talk about something that is so close to our hearts at Eversdal, and that is cultivating values in our learners. Please join us in taking this journey forward in building a value-driven school. Today, we're diving into a new initiative we are implementing this year, our week-long values drives. Let's explore these drives and what your role as a parent are in making this a success. So, why a week-long focus on values? We believe that education is not just about academics, but about shaping responsible, thoughtful, and capable individuals. Waardes soos verantwoordelikheid, betroubaarheid en selfdissipline is net so belangrik. They are the foundation of personal and community success. Dit is hoekom ons 'n week lank tyd gaan neem om te fokus op ons spesifieke waardes, vaardighede en 'n mindset. These drives are designed to reinforce the lessons our learners are already receiving at school and ensuring that the message resonates at home and beyond. Hierdie kwartaal begin ons eerstejaarse drive met Take the Lead, vat voor. Vat voor beteken om die regte ding eerste te doen. Taking the lead means to be the one to do the right thing the first time. And setting a positive example and inspiring others to follow. It's about embracing the qualities of being presentable, reliable, and remarkable. So kom ons deel dit in ons verskillende dele. Die eerste gedeelte waarop ons gefokus het maandag is om aan ons voorkoms te werk. Be presentable. This week we'll focus on taking pride in our appearance. Ons skooluniform is nie net kleredrag nie. Dis 'n simbool van ons waardes en ons identiteit as 'n Effer. And that is why we'll encourage our learners to wear it with pride as a representation of what it means to belong in this wonderful community. Tweedens gaan ons kyk na hoe om betroubaar te wees. U almal het Dinsdag in die kind se tas die ons die akademiese belofte or the academic pledge ontvang. This is where we emphasize the importance of being dependable. Whatever that means, completing assignments on time, being attentive during lessons, or helping peers when they need. Ons wil graag ons leerders aanmoedig en ons ouers aanmoedig om met mekaar te praat oor die vorm wat hulle geteken het by die skool. Daarom is daar ook 'n plek op die belofte vir u as ouer om te onderteken dat u beloof om u kind tuis te help met soveel dinge wat hy nodig het vir sy akademiese pad. And then we'll be ending off the week with being remarkable. Finally, we'll be motivating learners to strive for excellence. Being remarkable doesn't mean being perfect. It means doing your best and finding joy in your achievements. And we will celebrate these acts of kindness, hard work and perseverance throughout the week. So, hoe kan u as ouer by die huis 'n baie belangrike rol speel in ons drives en om seker te maak dat die leerders verstaan waarmee ons besig is? Eerste, praat daaroor. Spend time discussing what take the lead means to your child. Share examples of how you take the lead in your own life and encourage them to share these thoughts and experiences. Model the behavior. Kinders leer deur na voorbeelde te kyk. Wys hulle wat dit beteken om netjies te wees, betroubaar te wees en uitstaande te wees.
And then lastly, celebrate their success. Acknowledge and celebrate the small victories, whether it's a neat uniform, completing work on time, or showing kindness to a sibling. Your encouragement makes all the difference. So saam as personeel, ouers en kinders kan ons 'n gemeenskap bou, wat gebou is in waardes wat vir ons 'n lewenslang kan hou. Dankie vir julle deelname en ondersteuning om ons te help om ons skool se waardes te laat skyn. Thank you, Louise. I think every parent that enters our school will see our 3 circles. We also talk about our microsystems. So to all our new and grade 1 parents, you will hear a lot about our 3 circles. So thank you, Louise. I think we're going to emphasize it a lot again this year, the connection between the child, the teacher, and the parent. So we're very excited about this initiative. So thank you for taking the lead on this for us and dat jy voorvat met hierdie enetjie ook. Hey Louise, graad 4 tot 7 werk so bietjie anders. For us, it is still important to establish regular study habits and engagement with the material and consolidation we upload on OneNote on an ongoing basis, so that we can help them build a strong foundation of knowledge and skills that will serve them well in the long run. Dankie, Chris-Anne. Ja, ek sou sê, in die IFSEN is jou beste vriend gedurende die kwartaal die assesseringsrooster wat aan die begin van die kwartaal aan die ouers gestuur word. Ons sê altyd, beplanning verlig spanning. So with you and your family, you can plan your study time in advance. Ons het wel 'n geen huiswerkbeleid, maar dit kan soms verkeerd verstaan word, veral omdat ons grondslagfase kinders so hard werk. The no homework policy is there to relieve the anxiety of a 9 o'clock, 10 o'clock in the evening and everything is not done. Kinders raak opgewerk, ouers raak opgewerk met mekaar want juffrou het gesê hierdie moet klaar wees. Die kind raak angstig, hy wil nie volgende dag skool toe kom nie. Daarom word daar nie formele klasaktiwiteite as huiswerk gegee nie. En dit is die basis van ons no homework policy. Dit beteken nie dat jou kind tuis niks moet doen nie. So part of this is to initiate communication between you and your child regarding their academics. Just as we as parents, when we were younger, we were asked by our parents to take out a homework book and show them. You now ask your child to take out their device and show them. Ouers vra soms vir ons of OneNote reminders kan stuur, maar my huiswerkboek het nooit 3 uur die middag vir my notification gestuur nie. Die belangrikste van elke dag moet gebeur in die lees. Sorg dat jou kind 'n storieboek het om te lees. Daar moet elke dag gelees word. Dan die wiskunde, gebruik die geleentheid om OneNote te leer ken saam met jou kind. Vra hulle om die eenheid wat hulle vandag behandel het in die klas vir jou te wys. Vra hulle dan om sommer om dieselfde somme wat vandag in die klas gedoen is aan jou te verduidelik. Dan sal julle saam weer oor dit redeneer wat daardie dag geleer is. En dit sal vir jou 'n goeie aanduiding gee van wat nog geoefen moet word. Leervakke. Dit is belangrik dat kinders leer om elke dag se stukkie wat in die klas behandel word deur te lees. In ons huis met my graad 5 werk dit vir ons goed om rondom ons sportprogram te werk en elke dag 'n ander vak te bespreek. Byvoorbeeld, maandag som ons die hele week se geskiedenis op, dinsdag die hele week se geografie en donderdag weer die week se natuurwetenskappe. Dan hersien ons die hele week se werk 1 keer per week. Koop sommer 'n lekker dik hardeband boek en gesels oor hoe om die opsommings te maak. Moenie die opsommings vir u kind maak nie. Why do we say that? One thing about summaries, or buying summaries, is that if you create the summaries for your child, you are removing the context of what they are about to study. If you focus on weekly summaries, 45 minutes per week, they will have no need to summarize the weekend before the test. Ons kry so baie ouers wat na die uitslae van 'n toets vir ons die volgende sê: Ek het al die werk vir my kind gevra en hulle het alles geken. Let's discuss this. Firstly, hearing a question and answering it orally is completely different than reading the question and writing down the answer. Then, we tend to quiz the learners on the basic knowledge questions. That only accounts for 50% of the question paper. The next 30% of the paper, we ask questions like, discuss why this is a good thing. Why is it important? What would the outcome be if something different happened? And lastly, we ask them to analyze and maybe think of a plan to improve. Unless we quiz our children on that also at home, we have not fully tested them if they understand their work.
Met ander woorde, daar's 'n verskil tussen om jou werk te ken en jou werk te verstaan. En deur vir jou kind opsommings te maak, verwyder jy die konteks vir die kind se verstaan van die werk. En wanneer hulle dan net daardie oplossings leer, is dit dan wanneer ons kinders sukkel om meer as 75% vir 'n inhoudsvak te bekom. Indien ons hierdie beginsels en roetine in graad 4 tot 6 vestig, is die oorgang na graad 7 aansienlik makliker. Dankie Eloise. Ek wil graag hierso uit 'n leerondersteuningsoogpunt ook 'n bietjie gesels, want ons praat nou hierso van moenie die opsommings vir die kind maak nie. En ek dink dit is baie belangrik, jy weet, om jou kind te help om dit op sy eie te kan maak. Maar sommige van ons leerders het dit wel nodig dat jy saam met hom of haar die opsommings moet maak. En dis daai I do, we do, you do gedeelte van. En party kinders leer vat bietjie langer om te leer om op hulle eie opsommings te maak, maar ons moet altyd werk na wat soos Eloise gesê het, daai independence. En partykeer is jou kind dalk kan nie so lekker skryf nie, of dit vat verskriklik lank om te skryf. Vat dit proses, maak dit vir hom makliker en jy kan die skryfgedeelte sê, maar hulle kan nog steeds vir jou sê wat om te skryf. Wil jy iets sê daai Louise? Dankie Janine, ja, dit is wonderlik dat jy dit sê. En dis juist waarom ons tabletprogram vir my voel ons die verskillende leerstyle van die kinders so maklik kan akkommodeer. Byvoorbeeld 'n kind wat 'n auditiewe leerder is. Die OneNote het 'n funksie waar jy jouself kan opneem soos jy dit vir jouself voorlees of iemand anders vir jou voorlees. So indien die kind dan stadig skryf of daarvan hou om prentjies te teken of 'n auditiewe leerder is, kan jy elke middag wanneer jy jou stukkie opsomming doen, so lank vir die kind die stukkie voorlees of 'n auditiewe opsomming maak wat reg in OneNote gebare word by die inhoud en die kind kan self daarna luister terwyl hulle weer leer. Maar weer eens, dis nogal werk en as ons elke dag ons stukkie doen, dan help dit ook om daai leerstyl te akkommodeer. Wonderlik is dat Eversdal nie vir ons graad 4 leerders die geleentheid bied om hulle leerstyl te ontdek nie. Later die jaar word daar met al die graad 4's 'n learning style koers aangebied waar hulle dan nou uitvind is hulle 'n visuele leerder of 'n auditiewe leerder, en dan kan mamma en pappa daai inligting gebruik om die kind te ondersteun en op die regte manier die inligting in die kindjie se kop te kry. So parents, as you can hear, we're really doing everything to support your learner at school with regards to the academics. You're also welcome to contact the class teacher if you have any questions, but now we're throwing it back to you and putting it in your hands to support your learner at home. Daaglikse belangstelling in jou kind se skoolwerk hoef nie ure per dag te neem nie, maar moet steeds as 'n prioriteit gesien word. Onthou, ons angs en spanning oor assessering kom minimaal van die klas af. Daar word van die skool, van die onderwysers verwag om assessering nie te oorbeklemtoon nie en dat dit juist die veiligste plek op aarde is om 'n fout te maak en weer te probeer. Ons streef by Eversdal na gesonde, gebalanseerde kindertjies wat streef na ontdekking en bevordering van vaardighede en nie volpunte nie. As jy 'n kind het wat assesseringsakkommodasies ontvang, wil ek jou ook graag uitnooi om met leerdersorg te kom gesels indien jy hulp nodig het om te weet hoe leer ek met 'n kind wat 'n scribe het of wat 'n leser kry. Van ons kant af hier by Eversdal. Totsiens.